Kamwifurize ibihe byiza aho uherereye hagiye hatandukanye. Ikipe ya APR FC imaze kuba yatsindwa umukino wa nyuma w'inkera y'abahizi ihita iba niya nyuma muri irushanwa yateguye inkera y'abahizi. Birumvikana nibyo ngiye kuza kabisa tukabyinjiramo tukareba aho byagiye bipfira, ndetse tukaza gufata ku mwanzuro w'iyi kipe, ndetse tukaza kurebera hamwe n'andi marushanwa ikipe ya APR FC irimo iritegura nka Sekafa ndetse na shampiyona, tutibagiwe n'irushanwa riruta yandi irimo iritegura cyane rya CAF Champions League. Nibyo ngiye kabisa, nibyo ngiye kuza tukabyinjiramo neza 5-5, ariko banzuriye neza niba warakoze subscribe kugira ngo tujye dukomeza kugenda neza tubana 5-5. Wari umukino wa nyuma wahuzaga ikipe ya APR FC ndetse n'ikipe ya Azam FC yo mu gihugu cya Uganda. Mbere yaho hari habanje umukino wahuzaga ikipe ya AS Kigali ndetse n'ikipe ya Polisi, aho byarangiye ikipe ya AS Kigali itsinzwe na Polisi kuri penalty 5-4. Nuko nguko byarangiye ku ruhande rw'ikipe ya Polisi, byaje kurangira gutyo ikipe ya Polisi ita ihabwa amahirwe yo kuba yatsinda ikipe ya AS Kigali, nayo ikayitiza mu banyamahirwe bari bari kuhatana kuba batwara iki gihembo cy'inkera y'abahizi. Umukino rero waje gutangira ku ruhande rw'ikipe ya APR FC. Ubona ko usibye ikipe ya Azam FC yari yateguye 11 beza bayo, ariko twibukiranye yuko hari abakinyi barenga 7 bari mu gihugu cya Tanzania, aho bari mu gikombe cya Afrika cy'abakina imbere mu gihugu kizwi nka CHAN. Rero ntabwo babashije kuba bazana n'ikipe ya Azam itorwa na kocha Ibenge. Kuri ubu rero ikipe ya APR FC navuga kuri ngewe ku giti cyanjye yari yabanjemo 11 beza, nanjye ndi umutoza nabasha kuba nabanzamo, usibye ko yari yakoze impinduka zikomeye gushyira Dauda hanze warumenyereye akina nka nimero 6 ndetse na Pacific bakinaga muri Mediane, akaza kubanzamo Ronald Sekiganda kuri nimero 6, ndetse akaza kongeramo Memeri Dao utari wagaragaye ku mukino washize, utari wabanjemo, ndetse na Watara yari yagaruye mu kibuga bitewe n'ikibazo yari yagize cy'aka gripe gatoya. Nabo 11 yari yabanjemo, abandi bose nabasanzwe mu izamu yari Ishimwe Pierre, defense yari yakuyemo n'Igena Clement, azanamo Aliyun Swane ndetse ashyiramo na Omborenga Fitina ku ruhande rumwe ndetse na Niyo Mugabo Claude, mu gihe undi wafashaga Aliyun Swane ari Yunus. Mediane nkuko nemaje kubabwira yari Ronald Sekiganda, mu gihe ku 8 hakinaga Ruboneka Jean Bosco, imbere yiwe hari Memeri Dao, urundi rumwe rucaho Mamadusi, urundi rucaho William Togwi, batakisha William Togwi, urundi ruhande rucaho Watara. Nuko nkuko umutoza Taleb Abdurrahim yari yabashije kuba yayipanga kuri uyu mukino. Ikipe ya Azam n'ikipe ya APR byatangiye igice cya mbere ubona ko ari amakipe ari kugerageza kwatakana mu buryo bugiye butandukanye, kuko ikipe ya APR FC yagerageje uburyo bwinshi, ndetse yaje no kubana penalty ku munota wa 22, ariko ku ikosa bari bakoreye William Togwi ubwo tegeraga mu rubuga rw'amahina, maze umusifuzi Ngabo y'Isonga akaza kuba ateyanga penalty. Rero yaje kuba ihabwa Sheji Buri Watara, arayifata gusa agiye arayitera umuzamu w'ikipe ya Azam FC aza kwikuramo Zuberi Masudi kabisa, uyu munyatanzania. Navuga ko ari n'umuzamu wa kabiri ufatiye ikipe, kuko umuzamu wa mbere ntabwo yabashije kuzana ni ikipe. Uyu muzamu rero yaje kwikuramo neza cyane. Ikipe ya Azam nayo igerageza igenda nayo igerageza uburyo bwinshi bugiye butandukanye, ko mu gice cya mbere ikipe ya Azam FC yaje kubona igitego cyatsinzwe na Ariseleli, ndetse ku makosa y'uburangare bw'umuzamu Ishimwe Pierre, nyuma yuko abenshi mwagiye mu mugaruka kuri match yari yabanje yabahuzaga n'ikipe ya Polisi, nyuma yo gukora amakosa ahereza umupira Byiringiro Lag. N'ubu ngo rero yakoze amakosa ahereza passe ntoya ku mu defenseur Aliyun Swane agiye kuyimusubiza uyu mukinyi w'ikipe ya Azam Zidane Ariseleli ahita aza arawumwaka, ahita ashyira muri box. Igice cya mbere kirangira ari igitego 1-0. Ikipe ya APR FC yagiye kuruhuka, ubona ko bagifite igitego 1 nta difference irimo, ko bashobora kuba bakishyura, ariko ntabwo ariko byagenze, kuko mu gice cya kabiri kabisa nta minota myinshi iciyemo, nabwo ikipe ya APR FC kuri kufra nziza kabisa uwo bita
Zaidi yaje kuba aterekamo igitego cya kabiri ikipe ya APR FC kabisa. Navuga ko ari yahise icika intege, ariko ubona ko umutoza yagerageje guhita agenda akora impinduka, nubwo bari bamaze kuba batsindwa igitego cya kabiri cyabaciye intege. ubona ko bageragezaga nabo kugerageza kubyishyura, ariko ku munota wa 65 umutoza yagerageje kugenda akora impinduka, ubwo yakuragamo Memeri Dao agakuramo Mamadusi akanjizamo Barafinda ndetse n'aba Hakim Kiwanuka basanzwe bakina ku mpande. ubona ko haba Togwi ndetse na Mamadusi byari byabagoye, aribwo yinjijemo Hakim Kiwanuka ndetse na Byiringiro yinjizamo na Mugisha Gilbert aza guca ku ruhande rw'ibumoso, noneho Watara ahita ajya kuri nimero 9 kuri point. Ikipe ya PRFC yagerageje uburyo bwinshi, ubona ko yahise inahindura imikino abo bakinyi babiri bakimara kuzamo, ndetse nubwo yaje guhita akuramo Memeri Dao akamusimbuza Dauda. ubona ko ikipe ya PRFC yatangiye kugerageza kwataka, yagiye ihusha uburyo bugiye butandukanye. harimo uburyo Mamadusi yarasigaranye n'umuzamu, ariko umupira awutera nabi, awuteresha imoso, umupira uca ku ruhande gato ya rw'izamu. ndetse hari n'ubundi buryo Watara yasigaye muri box agiye kugacoma ngo ahite adepoza mu izamu, abadefanseri b'ikipe ya Azam FC bahita bawukuraho, amahirwe ntiyabasha kubahira kuri iyi nshuro. ubu ngubu rero ikipe ya APR FC nyuma yo gutsindwa ikarangiza muri iri rushanwa yateguye ry'inkera y'abahizi ari iya nyuma n'amanota 0, ifite umwenda w'ibitego bigera kuri 4. hari igitego, hari penalty mu buryo ku munsi wa mbere banganya n'ikipe ya AS Kigali bagatera penalty ubwo Clement yayihushaga. ubwo aho ngaho ikipe ya APR FC yagiye mu mwenda w'igitego kimwe, ubwo bakinaga n'ikipe ya Police. ikipe ya APR FC yagiyemo umwenda w'igitego kimwe, murabyibuka ni match yarangiye ari ibitego 3-2, ndetse n'uyu munsi wakongeraho ibitego 2 bayitsinze ku busa, irangije iri ku mwanya wa nyuma n'umwenda w'ibitego bigera kuri 4. kuri ubu ngubu rero ubwo ikipe ya PRFC igiye gukomeza kwitegura amarushanwa agiye atandukanye, dore ko ku munsi w'ejo bundi kwa kabiri aribwo hazasohoka uburyo amakipe azaba apanze mu matsinda ya Sekafa Kagame Cup. ni Sekafa Kagame Cup izatangira ku itariki 2 z'ukwezi kwa 9 ikazasoza ku itariki 9 ku itariki 15 z'ukwezi kwa 9. ni Sekafa ikipe ya PRFC igiye kwitabira. mbibutsa ko Sekafa yashize ikipe ya PRFC yari yageze ku mukino wa nyuma ubwo yatsindwaga n'ikipe ya Red Arrow kuri penalty. murabyibuka penalty Tuyisenge Arsene yawushije kabisa, byahise bibuza ikipe ya PRFC kuba yatwara igikombe. navuga ko ari akazi katoroshye umutoza Taleb agiye gukora, anategura ikipe ya PRFC. gusa abenshi bavugaga yuko byaba byiza ikipe ya PRFC yakagiye mwari amarushanwa yongeye gukina umukino mpuzamahanga, kuko nk'ikipe ya Vipers zaza Kigali ejo mundi kabisa ku itariki 28, ku itariki 28, ku itariki 29 sindi sire neza, ije gukina n'ikipe ya Azam FC azaba ari ku munsi wo kwa gatanu hariya kuri Stade Amahoro. byakabaye byiza ikipe ya PRFC isi profita, kuko iyi ni ikipe ya Vipers nayo yanze kuza mu Rwanda, ivuga yuko ifite abakinyi benshi bari mu ikipe nationale iri gukina CHAN. ni ikipe ya PRFC ngiye mbona mu mboni zanjye ari ikipe ya PRFC ikwiye kugira ikikora, nubwo hari amakuru kugira ikikora ku kintu kijyanye n'izamu ndetse n'ubwugarizi. nubwo hari amakuru avuga yuko hari umunyemaroke ushobora kuza akaza ari umuzamu n'ubwabura iminsi igera kuri 7 ngo Merikati ifunge, ariko ngo hari amakuru avuga ko hari umunyemaroke ushobora kuva hanze y'igihugu cy'u Rwanda akaza kuba yatanga competition kuri Ishimwe Pierre. Ishimwe Pierre ni umuzamu utari mwiza cyane, utari na mubi, ariko ugerageza kugera utudefo tw'amakosa ya hato na hato. rero biba byiza iyo afite umukompetita. twarabibonye ukuntu yitwaye neza mu mpera za shampiyona ishize, ubwo yarazi yuko hanze yicaye uriya munyakongo Brazzaville, wabonye ko yagerageje kugenda yitwara neza, ndetse akajya nakomeza kugenda akora amasave nyuma yuko akoze amakosa kuri imikino 2 mu nkera y'abahizi. abenshi ndatekereza ko nta cyizere bakimufitiye. ubuyobozi nabwo bwahise butangira kuba bwarambagiza. mwagiye mwumva n'andi makuru, hari indi nkuru yavugaga yuko bashobora kuba baganiriza Nicolas Sebgat, ariko ikipe yamukura kubera ko yari yaramaze kuba yamwongera amasezerano, yabacaga agera kuri miliyoni 30. gusa barongera barareba bavuga yuko
Nicolas Zebwa atashobora kuba arusha Pierre ariko atari kuri niveau bashaka. Ikipe ya APR FC bari kuyubaka bashingiye ku ikipe izahura na Pyramide ku itariki 18 z'ukwezi kwa 9. Ibintu birakomeye muri ikipe ya APR FC. Ikindi kintu nasoza ntavuzeho, ikipe ya APR FC nibyo isoje iri rushanwa, imaje kwipima, umutoza amaje kureba ahari ibihanga, ndetse yagerageje kugenda akoresha abakinyi bagiye batandukanye. Ntabwo yabaye nka Dariko ngo afata abakinyi ngo abangaba nibo nzajya ndakoresha. Yanabigarutse muri statement yatanze ku muyobozi w'ikipe ya APR FC, avuga yuko yamaze kuba yareba urwego rw'abakinyi, ndetse ashobora no kuba ari marabigisha kugira ngo abaforume abishire abinjize mu mikinishirize ye cyangwa se muri tactique ziwe. N'umutoza bivugwa yuko agiye kujya muri Sekafa adafite abakinyi bakomeye nk'aba Nigena Clement, ba Niyo Mugabo Claude, ndetse n'abandi bagiye batandukanye bakina ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. N'umutoza bishobora kuzagora cyane kuko abakinyi nk'abo ngabo babanzamo, yego ufite uracyari muri pre-season, ariko sinzi niba umufana w'ikipe ya APR FC azakomeza kwihanganira, kuko aramutse agiye muri Sekafa akagira nko mu itsinda ririmo amakipe akomeye, harimo nka El Malek Bentu n'andi makipe agiye atandukanye akomeye nka za Al Ahly, navuga ko ari ikipe ya APR FC yaba itagize intangiriro nziza z'umwaka. Yego haracyari igihe, kandi tombora izaba ejo bundi ku munsi wo kwa kabiri ya Sekafa, nibwo tuzareba itsinda ikipe ya APR FC izaba irimo, tukareba n'amahirwe ifite yo kuba yagera kuri finali. Gusa ikipe ya APR FC si ibyo gusa, irakomeza nyine kwitegura iryo rushanwa, nubwo ayo makuru yandi yari arimo aravugwamo y'umuzamu nayo nayimaje kuyakomozaho. Ariko icyo nasoza nsaba, ndagusaba we niba uri umufana wa APR FC iba wihanganye, muracyari mu ntangiro, muracyafite Pyramide imbere, erega n'umutoza nawe arabizi, ariko uracyagerageza uburyo bugiye butandukanye kugira ngo ikipe ya APR FC izagere kuri byinshi muri uyu mwaka. Ngayo nguko rero, reka ngushimire wewe wabanye nanjye, nshimira nayo wese wadukurikiye. Nge nitwa Ebo Fabrice, reka tuzasubira ubutaha. Ciao ciao.